zan lei zong afapa Jisu kong ama kong katalay chima chun abia he allow me to send out his word abia tha khona chan tha chan sungloi kan pe kan pathian amin thang thasko se bible achung kan kalhan te a ka zon te ka van lan ta lai Chin Hillsong Ministry of Canada the ministry ni kan Zutupi kan chimchiam ni te ngai la zau na rak dua chuna tangi rak tial mi te Chin Hillsong Ministry of Canada te mi ke Zutupi a website te ste lai ma khazona ken rak trap lok a khan hla he bia he tam pium la ngai na rak du mi te ka khan rak zo kho sala ti kha thong than na ka ban tu ta okay tu ni hi Jisu gong about Jesus part 3 kan rakha part 1 khana ji pakhat le min thleng arong chim part 2 ha min na ji pakhat thleng arong chim khai khat pak part 3 jong hi chu rong hang chu khal te la da ti teaching he preaching he khal ruang khan te kai ru nak lengan kan raw lang mang okay jing kan lan lai tu ni Jisu gong about Jesus part 3 kan pha tu zan le patria kan shoi tu ding mi chu zoha nangan leili ame peruk Jisu ni chun keima hi lam le betak le nun na kase I am the way the truth and the life de jodaw kan aban bom tu dinga zohan angan leiriat ame som thum le pasrin som thum le priat siang prang pate pailas na khan bian ro ethi la khan Jisu ni kay chu betak kong chimakra de palat niya thelawe palat said to him what is the truth betak chu zai da si ti khan palat ni hao la palat ka aphi pe lo kal tak at thelo lo lo ha atu avarin halvin han lo the truth what is the truth zai da betak chu si Jisu ni lam le betak le nun nak che kay mahi kasiti Jisu aminung sinaka anay mi puntum kan jol lay li perukama bakne akan chim cuacun lam masinak joan chunga mun thuma van chungi achumi akai mi homan no mi palong kasiti Jisu ni kan lam kha lam masinak kha nataksa sinak naru nai nak na chisen nai mi taksa ni hin van chungakal kholo ti piang pa nak Jisu rakrat nak khan kal kholo Jisu long nakal la chucha lam kasyati mi kha pa chung pa sin kal nak lam sinak kase bible petni pathuma kambal lang tap telai chun nun nak kasyati nun nak Jisu ai pe te patuan patu kan trompal solo in two kedua ka zong ka chucha tu zana zan le kan chimding mi chu Jisu ni lam le betak le nun nak kasite le ma hi lam le betak le nun nak hin khalar te betak te kan tu le betak he tu zan kan ka la betak he jai da si Jisu ni betak ati me da si zohanangan pali kul thum kul lin rela chon pathian cha tharau se bia tu hani kan betak le tharawin an biak oksite kaya tu hi kay ka worship par na rakay mi kisile thang that nak kong he pray and worship ti mi ka chim chan ka litrak phaden ka khan tam pin betak la tharau i pathian ka thang that nak kong ka rak chim te lai tha jong ka tiali tharau le betaken jonangan pli kulathum le kulli ka tiali ka di chang ha khan falamen an sak leo se tu no raw lan zam hi zam thuma chun arak chuak te la okay chutin selo Jisu ni lam le betak le nun nak chu kay makasiti lam le nun nak sinak hi part 4 ak rak pe te lai rak doi khor ka zom te ani pani lam le nun nak he bible sang tam lo yim hun khata rak pe lai i betak he dang ting chila betak he tam chem de jate betak kha hun tam pia so karuang khan lam le nun nak he hin aizat avai khat chim nang lo na ji pani liang chim se na ji pin na kai din lo bakete ka chim kha thut dus ko natin ka bangai
karong akan kaban chen lai nazip khat ingrak chim lai lam lan nun nak he part 4 agrak chim lai dam tem chun thai jing chim kai tim ready chang part 5 he I ready chang jisu khri vulai rat chan hiti bol chum jisu khri amin bakha I ready chang jisu khri athis sen kong I ready chang chon jisu ministry ready chang jisu kong he tu he dam tema chun part 7 silo part 8 yang hong krak chim te lai na ji pakhat le mi thleng ar hong kan ni to 12 hour 11 hour 12 hour hong chu jisu kong hi chim ding kana ye rak doi kho peng rak zuam zu thu pa khan kadi bakhan upload ka to ai zu thu kan ka chia chal kadi bakhan facebook hong krak tha chal e share mi te no ma chun rak share chiu te lo te okay chitin se solo pilot sina betak chu pilot ni jisu ka betak chu zaida city chu cha betak kha kan thei hau khatalai chim chu betak chu aman mi de aman mi kan thei hau hi betak asmo hi bedek asmo hi chim chong mi smate lai mi chu biap khatan kan chim mi kha ka dang ba pha ka chun patnia azual minung pathum sin pha ka chun azual tuk chang la khapol kha betak kan selo bem manen selo khatika jisu ne betak ati hin umi chu bible kan rak zau na lai kan rak kal lai okay chu betak kan kal na patuan la patu kha renew ko bantu ta lai ko ban kir tha lai pathian chu nang mala ke matlan dua ivulaya hin bia na rate taksa na rate afapa jisu na rate Tharawin rate minung zongan ra dia kamu ceu nak pek ding zong ra ting kamu nun nak pek ding zong ra ting kamu adu zatenai kho kompetien ka deja pathian se dot nak zongan abani check thon nak zong kan sina ra abani check dei nak zong kan sina ra abani check te zang fa nak zong kan sina ra toy dor nak te zongen kan sinara chun rem nak zong rak seri chutin ra chun ai sayangan tukwa paruk pasri Christmas ro ka delto mite fa pakhat pek sama chu kan tu boy uk tu ding baka ra siang prang zongen ra messiah zongen ra tukhal zongen ra zeda ka chimdu mi mai pun kan pathian hi trinity longin bible alang kan ilang mang trinity nak tammen adu zatin hi volen ar kalang khauti mi kha part 1 part 2 kan rak chimmi sila chute chu part 1 part 2 rak zau lo min num suala ma khate kan chimmi kha kavan khom thani ngai thani bible chang te kha hmun duwa chon rak yir thalo rak zau than te ti okay kan rak lan thalai palas na palat ni suka the truth betak chu zaida cd pilas kha aphi belo thi tiang pala ne betak ong thelo na thi chu cha krifa kan si kan ti betak kong na thelo ding hi kan bam tu betak kong ni thei na se research to oklak se study to oklak se betak ti mi jisu ne chimmi he pathian ne betak kong phuan pathian ne chimmi kha kan thei hau online kan pam kan bab khat ni betak ong bai khatte ban pose betak chu zaida si ge ti tu dia nga phir pe lo karwa nang na zo khar ngai lo zo ve ba bel cha ge ti betak ge zaida si tlang khat long kha betak tar ya dang kan chim long mi kha babel kan study lo ro ha se chu cha kan chi thiak ni study ok lak research to ok lak leila ok lak inun pi ok lak zong rak city ka study na kamu chineng man kan pathian sun par nak cha sko se okay kan rak lan halai Chin Hill Song Ministry of Canada YouTube is zong na du jang ka te khana zong nak te link te kha khan rak tap te lo kan na khai lo chiolo a chewe Facebook ma mi ka ro ma chewe YouTube rak ngai mi na kan kanun ha ke ni hi vai deu YouTube deu zau i kanun ke YouTube deu rak zau kan thian sun par nak sa sko te che okay kan rak lan halai betak the truth kan ti mi hi
Pilate said to him, "What is the truth?" Dia karak nol relay very important. What is the truth? Jikate kabang buat ve zaida betak dia Yesu ni mun tum mun li mun nga mun ruk mun si mun red mun ko mun sha chimi kete kan rok zau na lai pakat nak ke zohan ngan hlairia som tum le persri in som tum le pret ka Yesu athi lai de i pala sanan kwat ka se pala ne aswal nak kampung lo de Eros nang kwat aswal nak kampung belo de patua tampi ke chim pathia na sija aswal nak hu kho mi slo di kha du zan zonga kaban nol than elaya kan kan halate marang kha ka no chanak marang polosa min bible thailo min cha bible te kan ka khan am bible zo kan ka kho ve te an zo kho ro kan original kha chunga ka man cha lang mang nak se lai ngai ka lai hi volaya ka chua chan le krat chan chu betak ong chim he si te Yesu volaya nak chan hi number 1 Yesu ne palas na lang termi chu betak kong chim he si te betak ka dirpi betak ka chim betak ka doi makaka patia Yesu volay taksa i arat na ka chan khat na kai telve pat sikle pas seber ronga Yesu volay rat chan hi atu bantuk te khante Yesu pat hi volay krat chan ni atlaw min ha goldinga hedi bantuk te khapol kha bible te achimi pol kha karakal te la dang te chak atam kal ti lo Yesu ni kadong palat sini achimi chu betak kong chim hi asiti la chu betak chu palat te ka thei adu tu zeng hi betak kong chim narat nak chu ti ayu king ti ka khan siang prang chen simo te city na chim batuk siang prang ka city ama ka palat ka siang prang se ve siang prang ka se ve i ati siang prang ni chim ding mi word betak ti mi ka thei bel lo ka te ka sei wen sa tu siang prang ke batuk ka city phone betak chim ding karat ho zaida sinha ti ka thei du to da phi pe lawen achi diam pilot ka achi diang a phi pek na khalang lo chu cha nang na jong ka betak ke zaida si de cha ten rak ngai ve nai kheng shim lang chim ngam okay ka dak lan halai Yesu ni betak kong chim kara de zaida Yesu ne chim betak pol chen sinha te zo ha dang lai sri mi lai sri betak chu pathiam bia dia ka hin Zohan chunga ama Yesu ni akan chimthan anni chu betak khan thian tarna betak chu nangma bia kha side higa zohan lai sri hi Yesu nya zu tu pol na cha tha cham apa chone tha cham piak na se na pat thuan ka chimchang ka pa na chunga ko ka chunga no nangma le ke ma chu pakhat kan se chu ban tuk te bak chum hi ka zu tu na he kan chunga no me an chunga ka no me pakhat kan si kho ve na kha tha ka cham te tha cham na tha cham piak na chu ko chung ka tang ban nol mi chu an ni chu betak khan than tar na te ke ma ka chim lam mi betak hen than tar na te chu cha abi pi tuk mi chu tak sai no mi ru anai thisan anai mi ni hin kan than te ka Dilrol tampi thau na khan than dingกับ Yesu naกับchom piak lo betak tun chang na se te chu betak chu pathian bia kha siti kha ka zon tanga hen tampi kan mu ka kola your word is the truth there nang ma bia kha aside betak ti mi chu la ka zon na hen atang la hen answer even chuading snatin achung dun ka ban tial kan ban lu ka na teng ban fiang asilo Chucha Yesu ni hi volay karat chan chu pakhat na ka betak kong chima hi volay karat chan chu pakhat na ka pathian be chima hi volay chungi karat na chu kapasini ka thei mi bia kha nan ni chim dinga mun tam pia chim betak ka chim kan zuam lamang ha te asna ten nan ka zoom lo te kha po jong ka bible om te tang kam man re te la chucha zo hal lai sri ame lai sriya betak kan ti mi jita se pathian bia kan pathian amin thang thas ko se anang kan lan lai zo hanang an pariya som thum le pani and you will know the truth and the truth will set you free there
betak chu nang halai betak ni chun an luat tar halai te chuja hi tak sanai mi minung he kan luat nak tak kan freedom tak tak he pathian bia se jisu ne a au bi lang mong mi pathian bia se part 1 part 2 kan pathian bia chu khoi nar kan tika akai a chuak mi sarmi bia te kan pathian ne akan a chuak mi a au na lan hong chuak bia chimi an hong ting no la pek nai an hong lang kati kan pathian ne akaya chuak mi bia kan zai jong bia te ka seran se chua serna ka chun betak ka man ti jong ko chua kai chuak mi zai ti ka zo hanang an pakhat a me pakhat an hlai li kal la ka bia chu pathian asite chu bia chu jisu asite chu bia chu afapa asite chu bia chu pathian henum te chu bia chu aham thwa zai zong vel te thana hrin satik mi site ame angan ame pathum kana ban tha ka chon chu bia thok lo serami num lo te boring kwat khat priat pruk rong ka zawa chun kadang kolasa pathum lai ka rong ka zawa chun sarmi via te hi fapa thongan saran sili ama cha saran sidika part 1 part 2 tam pi ki chim chucha betak kan ti mi chu pathian bia se betak kan ti mi chu pathian kai chuak mi se betak kan ti mi chu jisu christ se te khat ta lai chima chun atang hin kan van lang tar te lai kadang kan kal halai je mangan pakhat ami lai riat okay lion nokle ha the word of truth de amani bia fat fruit of hit creature sernak bia te til na serna na kan sarakan betak na man ti lai ni chuti na kan le piak la ai pi tlai ngai ko la til sarakan betak na man te ama tu te na kan ser e te pathian na kan saraen ama du te na kan ser hitihin ka sala chuman to kan salan salati idea thu ni ama du te na kan ser mi ka se akan ser na ka chun betak kha amante chu cha kan ni chu asar mi thil bia te la ka chung nung bikin city derwanga la chung nung bikin si akan ser na kan betak man akan ser ta kan afapa na kan ser akan ser ta kan afapa nun na kan pek akan ser kan aka chungi umi tho akan chu no ikan nung ai pe lai di kampatian kaya chuak mi ka abetak chu se kampatian kaya chuak mi ka afapa jisu chu se kan proof tuk chang chu cha sarmi via te la chung nung bikan si kho nak cha kan pathian nun na la kan nun na khai pet lai kan nun nak le jisu ai pet lai okay part 4 in nun nak le lama karakal terati ka de ka zon ka ban tam dong ka ban lut kan raklan din lai zo hanang pariat me somli but now you seek to kill me okay kan at chung han khate khate kalantak mi higa zona hin betak chunan halai betak ni chun an luat tan halati mi te khalor te ka tuai ka te tan ding te nam ko tial mi um chik te ka man tang talai zo han priat som thum na pan hi betak chunan halai betak ni chun luat tan halati na luat nak ka luat nak hi betak pathiam bia snan chu pathiam bia chu ka hin and you will know the truth there thai nak hal nak in arami se metam pichata sanday kan kalau cuti gazay da kan sung the truth aman mi betak kan thai ti lo kan ngai ti lo cuti ga betak de luat na kan pek na ti kan luat na ding mi thil kan ngai ti lo kan va pha ti lo amun ma kan kalau ti ka luat na kan sungi sala tam tuk kan tang re zai man tuksal tak sadu naksal zai ban tuksal athun hom mi ruanak zai ban tuksal mit zau lamong mi sal zai ban tuksal hur ka chia pe chia chim na zai ban tuksal hun ma chia zon ka kalang na churwa ka zon na zom priat zo hanang priat som thum le pan hi an betak ni chun an luat tar lai te betak hi luat tu se
luat ter tu se betak he kan pathian bi he luat ter tu se asna ten na thei du lo na rel du lo na study lo nai pum du lo crusade eving zidi ten tu me zai na rel halo chutika knowing thei nak na sung chang wisdom phim nak na sung chang knowledge te nak na sung chang understanding thei thiam nak na sung chang chu vial te understanding knowing wisdom te pol khoina rat bet tak pathiam bia silra mi se chu cha kan luat na khi bet tak asko nan kan luat na khi pathiam bia asko nan na re lo na thei du lo na ngai du lo wa chun luat nak na cha an slow chu cha luat na du mo luat nak ase chang he don't become luat nak ase chia pathian bia he zai da kan luat nak ding kan tua ding mium kan real how kan ngei how Sunday na zong kan ipum how crusade na zong kha kan kai how te pastor te veng zit na kha zai rel lo kan lo how chu ti ga chun pathiam bia chu kan thai ti ka kan vangai ti ka kan vrel ti ka luat na ka pe